Kinongelam jo kisnong mukro ani kesngi ke lai terik Disember hajar pesau ke lelej IT ya ke dorkas Cak Menteri Ketenat Kampo Iyeng ubak Presiden Tensong berucaman ke Regional Committee ubak seniau balang dhar ban kerpat yak sorkar jela bakan tuklar lem ya kejenge kipaj ba nongsong snong jo kisnong mukro ki belamat halor kejingwan sna surok ke Karbi Anglong Autonomous Council halor put usam kisnong mukro hadin kejenge kendu ya kini ki argut ke Menteri Sorkar kini kinong ilam senong kila ya kendu kinong tok khubor hasilong press club hakaba uba precious star stand sekretari senong mukro ula yatu ba nadu bajia kejing syak siadiap kisan ngot kinong song senong ke mukro haki forest guard hakarbi anglong kalabu ikipaj ba haki jingting jings air haduk menta menih cucu ula kenok ru ba ke Karbi Anglong Autonomous Council kala sina surak ban penkelemi kideng kisej padang ha papua uput usam jong ke senong mukro kabala pensair syuk-syuk ikipaj ba namar kimnut syuk banlek cikibri ke lengka namar kipulit kiba pahara ya kibru ke basna surak kiju pendik ya kipaj ba kibalai rep lai riang tong iwan narasong mukro iwan ne pensiu ya ki parado parasam namar bandiman ya kecingnya ke bakrau jeni kum kasno mukro ini ne galian kum kasno iwan man penpawang ne ya kini ki jinge ki bangi lemat na kapor sepo te kendiat ne kwa pensiu ya kasno joni namar la kasno tolong keparin ba adu kata-kata mar kasno joni ro ilong rep kata kasno joni tolong bisa penriam sya kata jaga to ba mi juga tengiru ngiram anta ngi sya ban kam ya borok ban kam kum kading ngila pan sya ngila sejinta na pan sya jur ter hutan bak donru ya kecaka penthor ke bahar ka penthor ke bah ka bagi bru joni iar yang berhadu mentah wadla kata ka forest kids jongka asam Karbi Autonomous District Council kepadon po usam jongi kum kasnong pro tengin om kenram din nama bagate kohok ke jongi tengi mentah kum kasnong ingkapan desnyo nimat ya kijiknya ke bakrau ladang igit ya gading kang ban syedja ban syedjur ter hutan laung teng ni sat a ya uplang ban sinayi lane ban sinatrep sya kijaka ki pami jura te kini ki Karbi kimla ki khang bek ni kompesnong kaban ot ya uplang lane ban ot ya gading namar ban don kam ban sinayi lane ban syedja namar hukum kina bendong isat ban kam hela gading telada umi sorkar jeng Karbi wadon anta kodon ka fraskat lada kilap bakin bat bek ya kali bat bru bat syok bat pen smik ya ki bru jongi bagi hapru pensiu ya kafan ke bahaya teni kum kesnong bat kum ki kun jong kesnong kimat bicingnya berkiting namar ba punut syu watak berlek berat sya kata kalungka ke bangi juga kenamar ba kata kalungka ke bing idei banret bentar namar ba ke asam jong ka Karbi atau Morsi Konsil kala kini jubor baka donru kata ka bit house ke jong ka marsenta perkesnong pro na kata kadau ngikum kesnong ngiwan hane ban pensiu ya kasarkar jela jongi bahkan bang cisendom ya kena kabit house kepadon marjan par purusam jongi lada kena ka fresh gat kadom hangne hajaka kabakas nong jongi ikun jongi kimat sibun bicingnya lada ngiduru ya kading lada ngiduru ya uplang mansnayi ini ya ya kata kading namar wangi kisnong kum kinong kendong isat pan penukam ya kading
tinggi mat itu tak kecil bar tinggi kirmen scam bahagiannya ke sorkar kan josnyo ya gini kijing pesnyo jongi kompas nomukro bakin dale kloy ya kan kakam kenang bakas nong jongi kan jos sungsuk hakata ka benta bakas sorkar asam akar bi atau posisi konsil kakni jubor ya kacaka kadai cekal hok jongi desa sisin apa pan perkenal biang namar bakas nong jongi kadon ya upu sam kadon ruh ya kikot kisla kaba ka disikonsil kaba sentiahil disikonsil atau mos kala ayam ni kecing tho perdok prasnam impesnya baik haka sokar jela jongi bahkan sioba ban simpia ya kane kecing jongi pum kesnom ngan om baik wat om theo ya ka parti ne wat om theo ya ka politician ni ik ya bru patre ho ya ka kam bangin ik ya ka parti kenang ba kari jelam thalaya jongi kadang tiustet khamtam ya khanda wasiap kari thalaya jongi ke badai kadai benyo kat menjaga kebangi ju pentekam aman ausnya kene kamak jom kamak sunang jomi kene kamak pamirayo naka autonomous district council west region district ya kene ba niyo kaba ki yo dagar competition na district council Kubai di baro, kami ini nak terpasinong mukro, pasinong kepada arah pola kelas kensi na di blok, contoh West Janjir District. Kami ini kumkinong ilam, contoh sinong di baro kubai. Iwan kami penembah contoh di press di media, pen kusnyo sokar kamtam masih kote di baro kubai ya. Kijing bandai dan yang kijing sitom kiba ngitung kesnong ilama lembaga jing lebor dan ka jing lecbor jong ka karbi anglong atau nomos kanser bat kuba nilai benar sepang kesnong jungi kempro bat kajing jia kaba dan sudah jia haus nama ajar kuar jing syasiat ya kajing do jongi kajing nyosi kaba tang lu kata-kata kajing do ya kesnong bang cindo jongi ya kisan mungkin mesin beliau ukuli jong kasoka kibeliau jong kasoka asam bang kapor sekapor ini kijingle jebor jong karbi yang ini kubesnong bat mentaro hakne genti kelas tang biang yakini kikamle jebor jong kai yang ini kubesnong bat mentabat kala sedang ban lejbor ya di cloud kita jong senong kibri ki risa jong kinong senong akaba kala pergilan ni ding bat kala sna yo surok hapo puru am jong senong bat kumban chu kedeu hangne kalau kita kicing le jong karbi anglong atau menus kansul akaba kala sna ya ki surok bat kala lejbor ya ki cloud jong senong jongi barang dei senong ba ladon ya puruang ladon ya kamap bani kamap coba senang ru jadi bagi bala kedeu ya kiban rilan coba senang bala itu daga Jatiahil Autonomous District Council lembaga notification kepada penika JCDC kelapa mi haka aku santri untuk kabar kendai spa di ukra senang kepada ladon ya kikor kislah kebiang ladon ya ka puruang ya boundary coba senang Henry keneka KSC kalau ada jubor kalau sena kalau kalau sena yang kesurok kalau ada jubor di cloud kita diberi kisah terkesenang padahal kalau di cincin ni nak ada yang terkesenang kalau ada trik jom naik Oktober jom terkesenang baca usau
nila depo ya ke komplain cha ke office jong deputy commissioner jong West Jatia Hills district ban nila bu ro komplain hane keju ikesngi nila bu keju komplain cha SP jong West Jatia Hills district but what cha UCM jong Jatia Hills Autonomous District Council ban cha video ban cha in charge jong Barato Apus wat hadin kata hadin kacin bu kejongi ya kena komplain cha kini kibor kiba lepek ya kakendeu ke siap buat lepek ya ke ani apa ke distrik kejongi nya kalian jong ka district administration hoi ke lapha ki magistrate ki pak ke lapha ru ya video pada border magistrate kalau kita wan inspect kita ya kata dasar ya kata kecil kita jisa kita jong kata ka cloud jong senang jongi Henry hadin wan hadin kata ro ngim yong i ki kata kecil tre kecil le be an kecil le jubor jong ka KSC kala dan ten haduk mentah but agak praterik jong unai nomor jong lusnen ngilabo ya ka FIR apa ka Barato Apus kalau kena ka cingle jubor jong ka KSC ya ngikum kesnong but ngikum kesnong ki priu jong kesnong tang banjai leti nang taro kadon ka jingting ka jing smith nomor kini ki priu jong ka karbi ki ba tre bakta anta la spot iki da ki ba bon ki police post ki jong ki but hakane hi keju kesingka pratik jong pernah nomor nila airo ya ka komplain nila ayam ya ka komplain sha u siam jong ka JHDC ban mi kerpa yu ban intervene khalor kane ka jingla jubor jong ka KSC yagi kongresnam ban nila airo ya komplain ka ba nila kerpa ya deputy commissioner ban intervene ban perjo ya ka rat ke jongi nomor ba menta ka hok ke jongi kala syakni nomor ba tang ban lek beri lek risa sekata kecaka kepada hebo kupur ang jengusnong kepada ke cloud kepada ke caka jengusnong ngim kinong jengusnong kim laso but kalau kini kicinya walaupun kita ni jengusnong ni laman kala bu yang ni hakicinya pak mentak sni ni kum kinong lam jengusnong hibro kawai harakat jengusnong hibro kawai mentak sni lawan bandikendo ya Deputy Chief Minister pada in charge jangka Home Department jangka Sarkar Jogi di Sir Preston Tensong. But mila semit lagi ya kena ke memorandum. But agak cukup orang mila ya jawaban kendu ya i seharusnya mahalang hari pada Deputy Chief Minister jangka Sarkar Jogi. But pada agak cukup orang di Chairman jangka Regional Committee jangka West Jatia District. Berkali kecu i kami memorandum bila jawaban ai haki joki ban bila jawaban bisnya haki kecingnya jong ba ni kum kesnong iraman barkali kami memorandum bila kedau syai ba sepang kecingnya ba kesnong kalaman sepang kata kecing kecing switch sepang ki pun kecingnya ba ni kum kesnong bila ikedu mentah lang ba kali kecingnya cepor jong ka karbi anglong autonomous council barkali kami memorandum bila kedau sepang kene ka ikut islah ba ni kum kesnong nila yo ba nila kedeu ya kipun gicinya ba nila kusnyo sang kita gaji ka ba nila depon kusnyo sekipor jangka administration ba akan gaji kedu jong iki nila kusnyo iki sepagi gicinya atau kes nomor ba atau kes kawan yang lagi untuk serta cetar kala kumani la yo ba kala IT sepok CBI Padahal mentaro kata kes kerangyan, bat mi nagalian jomi kongresnong bat agak cukup por nagalian jomi ingesel, bahwa mati itu kisahnya tidak akui nanti kasi bisa hok, bagi jo bahannya. Adu mentaro ka kadang lok suki gitu tu ka kes. Itu bagi bayi masan itu kita mak kuat, terus tahu sih bosnya. Ese pemilu yang sudah penuhi. Ikran ini mana? Dan kapor, bat hadin kata kecil nagalian jom ni kum ginong ilang jengusnong par kinong ilang kiba mensuaro agak kiba ilang kata kapor kila punsinya wajah kesokan kay bagi nila bang agwat koy nila bang dan nagalian juga ingresan kila punsinya wajah kapor jengusnong barga kamran jogi kum ginong ilang jengusnong kamran jogi kalong ban punsinya wajah kapor jengusnong pada saat kesokan ni sini ada kesokan bukan akhir dia ada bisa apa Dia mentara aslan atau
pois sih. Keempat poin saya itu kan kita. Kapan nilai persen ban wat na ki bo jong kesoka ikeli suka berbekis ni halu benda nomor balik nomor bah halu benda ni musang peliti ni syat kini ni syat warmi ban keli suka berbekis ki om baik kadon ha ti jong CBI ki om baik kita. Betul ni CBI lahir ni kita sesuatu. Kita hiap cisin Benar. cisin Sebab betul jijik, terakhir ya, bandar extension itu, bandar cisin tarai itu benar August tarai. Entah semen di wat cisin, tapi kata kiwan lagi cisin. Minister nagalian tu chairman tu regional committee. Nagalian jong I chairman regional committee isong ba iong ini ba insa khod ya meeting apeng jong I ba I sikedo ya I chief secretary iong ba insa singkya ni ka chinyen. Ba nagalian jong I ba sa president som I bade in charge of room iong insa instruct ya SP namba kin nomor bahkan ini merondong gila ke berpadu ya kiba ban klaim ya ki bor jongga polis department nanti kenapa dari jingsingan jori komiti nong sunong kan don nanti ong ba isa chimkia ya bentar Napo kerja malam usaha kerja malam. Siapa pokok. Kalau kita terus ke sponsor ke teman sponsor saya attach ke sponsor. Oi, ni mentali tamban pot ya ki nomor wa kesnong jongi ka ban share ban tim ni hap di ban don kam ya ki ding ban thang. Tambah haduk ya mentali tamban tang ya ki nong sunong tamban le ka store ki tim ki smith. Ya kita kecil bodoh jongi sunong ba sunong ba ya ba sunong insa. Betai. Ka map jong ba sunong jongi ka ko ba ne ka notification ba ka JHDC ka pembi ka arusan tri ko ba ka kendai span kupra dibagi kedon akti. Na plan sinong hadu pada ku udah boundary line jongi kalong 3 kilometer. 3 kilometer bat kata ke bin house jong ka asam ke kala bu jubor hantero ka kala bu PA hantero ka hap den kita 3 kilometer. Bat kata ka jing le jubor benta kala kata ka jing te ka jing sinasrok jong kala ki KSC ka hap kita kilometer. Kamu hapok ka klau jong sinong. Nomor balai nomor ba boro ki beri ki bisa ki lengkha ki jong ki nong sunong ki ka lok sata ba. Wa banten seperti marketing dapat se ba hambam kapor. Suwa bangan keren ngan kwa suwa ban tres nomor bangan ni kecing keren jonga. Ngakren lang bagi saki seta kejing tho. Takumbangi hitip mana dua sedang ni kasih jantia idon laka jong identity. Ni don ru eki leader lepisim bampe ini. But jadi asam ru batik kum ka ahom kingdom ladon lau jong usin. Te hadu usnem cia jak ndai spa sampeu ka sarkar India kala ai ya ka asam ya ka full free state dah kata kapor yang ni ruwa punya soalan siapa ka asam kajing sunsa tang asam kami Hills kadon kata kapor ni ka United janjian kasir idon hapo ka cingpe jong ka sakar asam dah kata kapor house nem cecer ndai spa sambuwe gubernur jong ka asam Uzai Ramdas ula ayang notification ba yang sebentar ka area jong ka United janjian kasih lapun yesok no bakka mikir Hills. Nomor ba ka mikir kumbang inti mentah ketika Karbi Anglong kikwa panyo ke district how thousand. Dah kata kapor Udon UML Ejomi upa represent ya ka United janjian kasih ular sing kendrem upersya na ya kene notification. Bad hadu mentar kolong ansor. Teka area juni midon ya kene ka area ka ba ai gubernur jong ka Asam sa ka Karbi Anglong District Council kadon kene ka area
kebakan ka ngitip kum ka blok 1 dan blok 2 respectively. Kane ke area pat kum ka surok kabalik na khainuli sa hamran. Kane ka surok kumba kane surok badon syanot lakhonika ka kum ka blok 1 pat badon sa south ketika blok 1 badon syanot ketika blok 2. Dan adu kane surok handuli hadu kumbang kiyo yang ne kawa umyam terdar ba sini sa jorbat bat anu kani ka suruk hain dulu hadu ka kubli teka jadi ka blok 1 dan kata perkom ba ya kani ka blok 1 dan blok 2 la syen ka hakata ka por pa gubernur jong ka Assam aino ini ka benta jong ka United States ka sisya ka Karbi dan hakata ka por bagi beliau kepada hakan ka blok 1 dan blok 2 kita kijai labangan penduduk nongtung keruang hadam terter kita subscribe jong kajai kaya an kasih tenadu kata kapor kini beliau cumi kim kwa pakin harno sepoka kardiang te hakata kapor habaya keren habagi pak jumi kimsnya tenar panjoy Saka Karbi anglong namarba ka culture paper ki aino saka sakpa ngipan ya asat kini ta hagano kanyang korukom ka kampe namarba kini diberiu di badon hakomban waktu kita dijak juni hakorukom keren lu paper songka songan lu paper kumtana ta kata kadau ba hadu menta uneu ko bernor jong Assam open ai kan geska hadu umkrmi niti bak umkrmi kasnom pro kam hab hak disputed area ne blok bon kalong mainly ketika kasnom ka bahab hapo ka mekhanya dan itu snem badon ka pin house jong ka forest Assam nila ai ka memorandum sa kasorka munta la tharai ta kispa pergi ne daan bad ka to ka pin house ka remain di to ka don to hadu manta kalong pintu. Dan kata-kata nak kalian cumi kumkasyon pro mainly I concentrate for the Mukro village. Nama apa ya kan blok 1 blok 2 is not our issue. Tadi isu jong government. Henry kan ikasyon Mukro idon ka jimpat kli. Nama apa ikasyon Mukro? Mana ikasyon Mukro hadu umkarmi lakum pra kilometer. But kan net of with the house jong ka was kaliang long kadon makutang hasinong kumba itu urang ba sinong sekretari sinong makrementan hilayok snil pengisya pensitom na kowe kepuasa punya dan hakata tukum ngakerpat ya ka sorkar jelajumi kepadon hakabor bat ya phi ki paradok prasnam mapin sim ya keneka jingkit kle na ta ja bangre ba kasih lada kunta min poshe munsuana du kontiar lanjut hadin pat hadu umkurmi menta pat hadu sinong pro kaeka solution hadu menta impan ini yoda se ka sarkar bangsuar wasim kalle kene hendrai kumbang yoi baka kalong uncapable to challenge with the outsiders but of government jumpi Pakistan. Dan kata-kata mikermen pat hakani ka sarkar bangta ngioi baka kajing tebik jengka haka roy kepat development haka sejoni pat mikermen ru bahkan simkian mentang. Katakan simkian sarkar bangta manoban simkian manoban sim ben aya resolution bansok ikring jeni pada prasna kajing. Dan kata-kata nak yang sungaru kum sirmangsno ngakerpat yang sarkar bahkan simkian yang akan kami kami abjuni kesehatan.